Icyumweru cyiza nshuti bakunzi ba Mia Boss TV, uyu ni umwanya w'amakuru agezweho yaba mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ngizi ingingo z'ingenzi turaza kwibandaho. Turaza kubabwira ko koperative Umwarimu Sacco igiye gufasha abanyamuryango bayo kugeraho kuba habo bwite binyuze muri gahunda yiswe Gira Iwawe. Mu yandi makuru turaza kubabwira ko u Rwanda rwishimiye isinywa ry'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro hagati ya DRC na M23 yasinywe i Doha muri Katari. Mu makuru y'imyidagaduro turaza kubabwira ko iserukiramuco rimaze iminsi ritangiye ryiswe Iwacu na Muzika Festival 2025. Mu makuru avugwa mu mahanga turababwira ko mu Burusiya bwatangaje ko umupolisi urajya yanga kwakira ruswa arajya ahabwa angana nayo yanze. Tubafite n'amakuru y'imikino nimujye kure, nge Derek niyo nkuru mbaye ikaze. Umwarimu Sacco yahawe miliyari 30 zo gufasha abarimu gutunga inzu zabo bwite. Byinshi kuri inkuru. Mu Rwanda umwarimu ni umuntu wahawe agaciro gakomeye ku buryo bugaragarira buri wese, yaba mu kumwongerera umushahara n'ibindi. Nyamara siko byahoze mu myaka yo hambere, gusa kuri ubu buri wese atewe ishema ryo kurerera igihugu, nawe akitwa umwarimu bitewe n'uko umwarimu yahawe agaciro na leta mu buryo bwose bushoboka. Ubuyobozi bwa koperative Umwarimu Sacco bwemeje ko bwahawe indi nguzanyo ya miliyari 30 y'amafaranga y'u Rwanda na Banki y'Amajyambere y'u Rwanda BRD, azakomeza kwifashishwa mu gufasha abarimu kubona inzu mu buryo bworoshye. Mu ntangiriro za 2030 nibwo Umwarimu Sacco yasinyanye amasezerano na BRD afite agaciro ka miliyari 20 y'amafaranga y'u Rwanda mu rwego rwo gukomeza gahunda y'iyi banki yiswe Gira Iwawe, igamije gufasha abantu ba mikoro aciriritse gutunga inzu zabo bwite. Aya masezerano yari yitezweho gufasha abarimu 1900 kujya muri iyi gahunda ya Gira Iwawe, imibare ikazajya yiyongera bijyanye n'uko abarimu bazagenda bayishishikarira. Uyu mubare waje kwiyongera cyane kubera ko kugeza ubu abarimu bamaze guhabwa inguzanyo binyuze muri iyi gahunda ya Gira Iwawe barenga 5000. Ibi byose byagarutsweho kuwa 18 Nyakanga 2025 mu nteko rusange yahuje abanyamuryango b'iyi koperative Umwarimu Sacco. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'Umwarimu Sacco Gaspard Hakizimana yavuze ko inguzanyo ya miliyari 30 bahawe na BRD igiye gukomeza gufasha abanyamuryango b'iyi koperative gukomeza kubona inzu zabo zo kubamo bitabagoye. Kugeza ubu Umwarimu Sacco ifite abanyamuryango bagera ku 160 barimo abagera ku 5000 yungutse muri 2024 bakora mu nzego zitandukanye z'uburezi. Eric niyo nkuru, Mia Boss TV i Kigali. Hagati aho u Rwanda rwishima intambwe ya M23 na DRC bateye. Mu byinshi kuri inkuru. U Rwanda rwishimiye isinywa ry'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro hagati ya DRC na M23 yasinyiwe i Doha muri Katari. U Rwanda ruvuga ko aya masezerano ari intambwe ikomeye iganisha ku kurangiza amakimbirane mu mahoro mu burasirazuba bwa DRC, gukemura intandaro y'amakimbirane no kugarura ituze n'umutekano. U Rwanda rukomeza rushimangira ko buri wese akwiye gukomeza gushyigikira ibimaze kugerwaho kugeza ku musozo, kandi ko rwiyemeje kugira uruhare mu bikorwa byimakaza amahoro arambye ndetse no guteza imbere ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Hagati aho umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika Masad nawe yavuze ko ishyirwaho umukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro hagati ya leta ya DRC na M23 bigaragaza intambwe ikomeye kandi iganisha ku mahoro arambye mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa DRC. Masad yavuze ati gushyira umukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro arambye Doha hagati ya DRC na M23 bishimangira ubwitange buhuriweho mu biganiro, kuzuza inshingano ndetse n'inzira iganisha ku mutekano n'iterambere ku baturage b'akarere. Yanashimiye kandi ubuyobozi bwa Katari n'impande zose zirebwa n'iki kibazo kubw'umuhate wabo mu guharanira kwimakaza amahoro, ndetse anashishikariza impande zombi kubahiriza ibikubiye muri aya mahame. Eric niyo nkuru, Mia Boss TV. Tukiri mu Rwanda tubabwire mu makuru avugwa mu myidagaduro.
tubabwire ku iserukiramuco rya Iwacu na Muzika Festival 2025. Ni iserukiramuco mumaze kumenyera rihuza abafana n'abahanzi hirya no hino mu gihugu. N'abahanzi bagera kuri 7 barimo Juno Kizigenza, Ariel Ways, Kivumbi King, Neri Ngabo, Bulldog, Riderman ndetse na King James. Ibi bitaramo bitegurwa na MTN byatangiriye Musanze ku itariki ya 5 Nyakanga 2025, bakomereza mu karere ka Gicumbi itariki ya 12 Nyakanga. Kuri 19 Nyakanga ubwo nejo hashize birumvikana bari mu karere ka Nyagatare. Byari ibyishimo ku bahanzi kuko bavuga ko aba ari amahirwe yo kwegera abafana, kandi no ku ruhande rw'abafana nabo byari ibyishimo kubona abo bafana babageraho. Ubwo kwa gatandatu tariki ya 26 Nyakanga bo mu karere ka Ngoma murararizwe kuko nimwe mutahiwe. Mu makuru avugwa mu mahanga tubabwire ko Burusiya bwatangaje ko umupolisi urajya yanga kwakira ruswa arajya ahabwa angana nayo yanze. Byinshi kuri inkuru. Mu Burusiya mu gace ka Rostov abayobozi batangiye kugerageza uburyo bushya bugamije gufasha mu kurwanya ruswa, aho abapolisi banze kwakira ruswa bazajya bashimirwa ariko bakanahabwa angana nayo banze kwakira. Inkuru dukesha Kigali Today yanditse ko mu Burusiya ruswa ngo ni ikintu gikabije ku buryo abantu benshi bahura nacyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko mu gace ka Rostov mu majyepfo y'Uburusiya abantu bafite impungenge kurusha uko byari bimeze mbere, kubera ko inganda nshya zashyizweho n'ubuyobozi bwa Minisiteri y'Umutekano mu gihugu zitangazwa nk'izizatanga umusaruro mu kurwanya ruswa muri polisi. Izo nganda zafashwe nk'izidasanzwe kubera ko ubundi ni ibisanzwe ko umupolisi uri mu kazi ke ashinzwe atagombye kwakira ruswa, ariko kubona ahemberwa kuba yanze kuyakira ngo ni ibintu bidasanzwe, nubwo byemejwe ko abapolisi batandukanye bamaze guhembwa bijyanye n'iyo gahunda nshya. Alexandre, umuyobozi w'urwego rushinzwe kurwanya ruswa mu gace ka Rostov, yagize ati vuba aha twatangije gahunda yo kujya dushimira tukanaha abapolisi amafaranga angana nayo bari bagiye guhabwa n'abakora ibikorwa bitandukanye binyuranyije n'amategeko. Ibyo tukaba twabikoze nk'imwe mu ngamba zikomeye zo kurwanya ruswa. Nubwo iyo gahunda igamije gukangurira abantu kwirinda gutanga ruswa, ariko bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko mu Burusiya bavuze ko ahubwo bishobora gufasha abapolisi basanzwe bakunda kuyaka. Eric Niyonkuru, Mia Boss TV. Tugana ku musozo ntitwasoza tutababwiye mu makuru avugwa mu mikino. Mu makuru avugwa mu mikino tubabwire ko Iradukunda Eritatu wifuzwaga na Bugesera FC yongereye amasezerano muri Mukura. Naho Sefu Bayisenge na Ntarindwa Aimable basinyiye Rayon Sport. Nshuti bakunzi ba Mia Boss TV, nguyu umusozo w'amakuru twari twabateguriye. Tubararikire kuza kubana natwe mu makuru yacu ataha. Mukomeze kugira icyumweru cyiza kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Ndereke Niyonkuru ndabashimiye.